Middle East boina Israel chuan an ramven himna tan atop thlenga che tan hre lo ziate beina lo chang le tura ral thuaman nei that ziate an pho chuak le ta a Gaza Strip a an chet na mi za somthum pasari an thi to a chungzinga mi somthum paruk vel chu no pangania Israel mi le sa thi pakwa anom to bok boina hi top to rosetia khovel ram rangin banan pharlain Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas hovin min chau chu masakania until ti man hi chu natakin antel don khomai kan la du tok mai don lo alati cher thungane Israel hi aram thenom te tan ral thuama anchung nun jok tlat to wangin manlaya trangruala anbe angot khachu angam to lo ninalang Israel hian ral thuam hlau omber chu kumsang khajakwa somruk chowa khan arukin anlo cher to a tun thlengin an nei le nei lo hi chu soi chuak du lo ma se India le Pakistan tenen heng ral thuam hlau om an nei za thi chu inang khat vel tura ngaiane ral thuam an cherna mun chu Negev thalera Dimona bunania pon lama tanga alandan chuan in naran chong khata sang chau nimai turane ma se chong chu alang chin chau ania chonga sang vel chu lei nuaya ain thukruwa chuta chuan ral thuam an chera mi riat po lovak lovin a en chinnate an lo nei photo a khovelin a riat meu chuan Israel hian ral thuama an ni turang chu an lo ni fel man thuak to me he hmuna thok Mordecai Vanunu chuan kumsang ka zakwa somriat paruka khan an thuru khi khovel riata apuang zar ani kha mosa thovin Vanunu hi nal deuh main an mana mase khovelin awmna zong ariat puive ka wangin ramphat san tuwa chuan an pu thlungot thei talo thung Dimona a nuclear song bol na mun tur hi kumsang ka zakwa somnga pariat chawatang khan an boi pui tran to a an bun tir hian British le US telaka Israel chuan an thil boi pui hi azep na sa hlea thaler zir chiana tur le manganese song bol na tur mai ani kan boi pui atia mase thlona nen en thlak na aron tho fota ka chuan Israel hian electric siam chuana tan nuclear reactor kan bunani anti tangenge a ral thuam cherna tan manan tum ti chu khothlang ram abikin US chuan rin hlel na chin aneya palai te po voinge moza ta hantir to thin kumsang ka zakwa somruk pathuma tang phei kha chuan America scientist ten Israel hian ral thuam lama boi pui lo tinem ngena turin kum khata voi ni endikna anhan nei thina America scientist ten antlo dona piang hian banglem anlo siam manzia scientist chuan bang plaster tharlam tak le rong noi thar an muzia thu te annuwa an soi chuak le ne an thil thup lai chu ral thuam an cherna tur lai takane nuclear tharui siam chuak tur hrim chuan kumsang khajakwa somruk palia khan Dimona hi peifel ani towa Israel chuan ral thuam cherna tan kan mangdon loveti chu an soidan ania mithiam te poin ral thuam cherna ta na plutonium song bol na chu he mun hian anei lova an ngaya ramdangin an puite ni ngot lo chuan ral thuam cher chu an nai vak lo ti hi mithiam te mu dan ania an thup chin an mu pui phalo ninalang America chuan he nuclear power plant hi a thazong kolphetha siamna tan an mangdon ani chon tiin ati changtun lama te po tran alak pui ve fu mase kumsom ni chungin an nar nuaya ral thua man cher thei ta thunga atir te trangin Dimona hi chutianga tan chuan an ro mansa hrim ani ti chu an nuzela scientist chuan an muchuak lene an boi pui tirla hian Israel thruai tu Simon Peres khan ruah manna asiam thiam hlea an hlotlin na bulpui ani ta ome friends chu Dimona hian an thurwal pui ber tur ahman ruapo an choklu na ber turatan in rem na anei puya a thian thaber masen malak na ti thruan op thei tur ber US ero chu amuanom zong chawin kan mangang tiin thu a hril thadu lova friends po hian Israela anthil boi pui hi America nena
thu dik chan ve bak ashil du bik lo bokane Israel hian ral thuam hlawom neya anram chevel te hnele in hlautir tum atum po an ran palem lo an mel malian ber Iran chuan an boi puitlat maya kan hlotlin huna chuan Israel hi khovel atangin kan nuai bodon ani tiin anin rosa dur boka hengmi te loep theitur hian ral thuam tha an mamo vetlata Iran hian Israela in an tran tlai zo kane Iran ral thuam cherna mun anti boidan te chu video danga kantar lang toa tun thlengin an la ban san talo nena lang Iran scientist thi hi tun hnai maya po soitur anoma Iran chuan Mossad te sul nu nge yani ye tiin Israel en thatu kumsang ni somni pakhat kumtira khan an lo man to bokane ral thuam cher tura thiam na le bungroma mo te chu Israel hian aru kin adap khom thina an bungroma mo te hi ram sang atangin an choluta hengram te hian an thelo takzet nge an haider lui te ro chu achiang lo chungzinga chuan US France Germany Britain le Norway te an telane ral thuam cher tur hian heavy water anti mai deuterium oxide chu an mamoa kumsang khazakwa somnga pakwa khan British hovin an man sen lo wangin Norway atangin Israel hian an leive theya British le Norway te hian Israelin manan tumdan chu ringhel viau ma se beng an chungong lui ninalanga Norway chuan kumsang khazakwa somruk pakhata khan dimona chu voi khat ayandik vetrok hetila hian information la khom nairo chu en thatu ten an thok thung heng spy te hian khovel ram ranga thil siam chuana muna an mamo tur information te chu an la khoma ache chuak ber chu Mossad noyadin lakam anti tenin Simon Peres a hun la yadin ania anjinga hian Hollywood producer lar billionaire ni bok Arnon Milchan potela tunhnaya en thatu anilaya akhosak dan te chu apuang chuak ta nge Arnon hi Hollywood lama ain nimphum lain ral thuam ka chuana chungchanga information an mamo boipui turati nia lemchan thiam athrian te mangin US scientist pakhat chu thuruk pechuak turin amin theya ral thuam cherna tura an information mamo chu an nei thei phane uranium ti chakna tura thiam na centrifuge blueprint po Germany ya hetiang lam siam tu company ho tu pakhat thamin athla ala a Israel rama thonin Israel tan chuan ral thuam cher tura an mamo bertezi ngami ane he company Urenco thil siam chua hi an na thok Pakistan mi Abdul Qadir Khan chuan ahnua ruchuak velein Pakistanin ral thuam hlau om an nei thei pha na ania Iran Libya le North Korea te ahnua manto takin he thiam na hi ashal le bok kani kha ral thuam hlau om an cherna muna an ral thuam man aina nawang hian Israel chuan Iran chu olsam zokin an bei thei pha ta hlau le ngala computer virus chi momzet mai Stuxnet anti chu kumsang ni le som khan Iranin nuclear an boipui na muna an lo wachua to an khol tam tak atichia ani kha lakam te chet na chuan kumsang khazakwa somruk paria tami kha soiban theilo ani to me dimona mantur uranium chu kumsang khazakwa somruk pasari indona wangkhan friendsin Israel nena hian aleitir du tolova adang an ngai tu angai ta Israel chuan company pakhat kaltlangin uranium oxide chu Antwerp patrangin an leya an leina te hian zem plumbat tin zia ka dain an thonta Libya bungro phurlong company lem manga thiarane longa na thokte chu Mossad mi le sa tevek kania an mel ma te hualkara Mediterranean tuipuya hian him takmai tu ma hriat lovin asong bol na mun an thlen pui theya hemitruma anthil tol ru khian kumsom chungvel chu dimona chom theitura ngai ania plumbet affairs a hian Germany le Italy company thren khat chu anin rol bok nia soyane hetiangan chet lai hian America hian Israel chet vel na chu a herua
ma se ngoi san ni na langa kumsang kha zakwa somsari paruka khan ral thuam cherna tur uranium chu America nar hnuai atangin engemaw zat anlo ru chuak to a aru chuak tu te hi tu dang ni lovin Rafael Aitana le hote lakam kai hruai tu Mossad tho ania US in a riat chuan hnuwa chui zui le ni ma se manero chu an nei ta chuang lo friends hi ral thuam hlau om cher konga hian a hnuwa fek fon ta viau ma se kumsang kha zakwa somnga pako chowa kha chuan an thiam na chu khovel ram rang ranga an thral na sa hlea Iraq le Pakistan tepo azar zo tu an ne Israel tan phei chuan bulan tran theina turin friends hi an poimo top khok scientist friends khole tui judami thahnem tak kanoma chungmi te chuan an thiam na te chu an rama hian an hlan chhong na sa hlea friends a juda scientist te tel lo se chuan Israel ral thuam cherna chuan ani turang ani phalowang anti hial thina ne kumsang kha zakwa somruk chowa khan dimona hian friends mi na thok chu mi sang ni le zanga vel zette anom thin nge nge aru ka information anla khom lai hian lakam mi le sa America intelligence officer Jonathan Pollard ta chu ral thuam cherna kai hnoi thuruk Israel hne na alo rol ruk thina wangin kumsang kha zakwa somriat paruka khan man chua ania dam chunga tang turati niin Pollard ta an man ta ka wang hian lakam chu anti top zui ta nge nge ya amai ro chu Israel chuan an information mamo ang chu an mukim to thokhat ni na lang kumsang kha zakwa somsari pakua khan Israel chuan South Africa lama aral thuam cher chu ayan china khovelin ashriat puilo ba ka Israel thil ti niyam ti chiangam lo aral thuam lo om phur tu tur missile te chu Fransa ral thuam cher tu dasol tho siam te ani nge nge ya South Africa en chin na an nei ma hian khovel thiat lowin Indian Ocean trum ni en chin na an lo nei to bokane ral thuam hlau om an cherna chungchang hi tun thlenga an state thuruk top khok kalania chu wangin engtiang che in nge an che ti chu ala chiang lo khovelin a hriat chin atang ringot po hian an chenet lo hle ang ti ro chu a chiang thung heti lai hian ral thuam hlau om cher chungchanga thiam na hral chu kumsang kha zakwa somsari chowa khan ram rang rangin an khapa Israel melma Arab te chu phuarin anom manchia Israel tan chuan van nei na ne tun buena Palestine ho chu Arab ramten han tran tak tak ma se anram hum himna ta na engpo ti huam anti tolama chuan dan ngaina omlo khopa aruka thilti thiam Israel hi chu zuam ngot chi anitlat lawane